Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingaphuthi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke sekuvele ku-M_K-ke laphana-ke wasusa-ke amavoti-ke laphana-ke atshontshwa-ke laphana-ke waveza-ke nokunye-ke laphana-ke waveza nanokuthi-ke abakhohliwe-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina-ke uthi-ke wezwa ngami. Phela nje into engithatha nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa lo uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngithanda ngicela laphana masuzwile-ke le video le ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucindezela nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Leyo-ke le video-ke awuyithokozele. Akukho zinyane lamvubu adliwa zingwenya kacwiba siziba. Ngalawo mazwi ngithi ningacabangi ngoba sithule nje sizilima. Siyazi ukuthi amavoti ethu nabantshontsha, siyazi ukuthi nahlangana ne-enemy ukudla amandla ethu okuvotela umkhonto wesizwe, ukushintsha eSouth Africa ukuthi kube yizwe elihlalekayo kulona, kube yizwe eliphakamisayo abantu balo, kube yizwe elaziyo ukuthi umhlaba belongs to us, the land belongs to us. So asithule ngoba sizilimi, sithi we want our votes, siyawadinga amavoti ethu. Ngizule ngiyikhulumile le, ngizule ngiyishilo futhi ukuthi ningahlala lapha emaPhalamende KwaZulu Natal, nazi ukuthi nina niphethe namelane ngezikhundla ngamandla ethu, kodwa nazi ukuthi akuthule ngoba siyilimi, asizona iphuphuku. Sithi akukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya kwaceba isiziba. Ngisho njalo nje kuphela ngithi we need our votes, siyawadinga amavoti ethu, asizona iphukuphuku, asizona izilimi. Abantu bakaZulu Natal abazona izilimi. Abantu bakaZulu Natal bayakhuluma abantu bafuna umkhonto wesizwe, ubalawule noma uphathe iprovince yaKwaZulu Natal. Nina nenza ngendlela yenu, nina nahlangana namabhunu, nahlangana nabelungu, nibasabana belungu, nibasabandla belungu ngampela.